January Toyota thought that Sikiro Kisita Miweda Saturday Mubu Kenny the Donata Taxola Daily Current News like American Ilano. Dotania in Yaduna Weda Israel Tadi Huta Chumuta Yama documentary Basada you put the god when he KO Emono, Dobweti Palata Hutani later look with say Hoima Cuba Basadona. Because that allowed to go to thought to say Pumano, you could tell the blah 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 Nicoleno. Nhớ ni bọn mình tới yêu ni pay attention mà nó giờ tới tin nhà bà sao đó bà tin nhà à để tin nhà này bà sợ ni nhà mình sẽ tao ya cling 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 thà lẽ nó kalau war ga we tebe da yêu mà nó bà sao đó bà tebe ya te bà lo tới nhà te yêu bà sao đó nó Jimmy la when ni na pe to bà ga ni cái này te yêu lo nó khu ta ni ne te la mấy nhà lo khi ni ne te yêu lo khu ta ni cái bà thoa như từ video file nó thì qua đồ nó mấy vị này nó edu te away the same nó bám như khô lẹ nó ta thì mấy ta lọp lù đây à ta thì có đủ bài bà kia lọp bát sao đó nó ta pe to bà này nó giờ tu lù để tiba khô ta này nó cái away này đi qua chỗ thì là away video mà nó ok Sjukri ko det. Jag fattar att det ser bara att ke på murga ora a YouTube channel le akoena le Daily Current News. På murga ni mi the thing about. Så när jag var där le a wolle Democratic panel. Då var det le på mi mal ta sura så le de play malote på mi malote på le de no. Mi matasura solo te plemaciono. Dile, pour moi faire pani que maloter pour. Donc, à quoi poile, à quel conservative poile, à chude Donald Trump faire pani, à quoi le 3000 à carrosse à chika. Non, donc on y fait si tu le sais. À wete le, oh, pour moi matasura couple pour démocrate non ai do mata sur le pour plaît maloter pro non plaît mo le maloter pro pedasa donc pour mieux gagner tel dile ni mi mata sur pour mieux c'est le panique que maloter pro dit solo ça qui ne me quoi non anita que to quick ya nuichi se amini le tari il le da signor qua pado no Supreme Court of the United States da awesi chuter le que plaît le maloter pro non ne me quoi non husenya pour maloter te cru le anita to kuya nuichi te dans le talokine ma fadile non ne me quoi al plava no sai che tu ma burono ai te to qui ya nuici no guido ne qua talokine ma sa te clu ni te to qui ya nuici ni te ni to puni pour mi la maloter pour ma haro puni tu le te quoi ni de oban de oba ça che le talokine aro tu le ani di de quoi te ni to puno we non che te le dile ni pour mi matasura fa dile ça che come che maloter pour di so a de me va di neva a de me va di neva donc che io troverò le corps America pour maloter poni come ni tu le ce que tu as tué poco le corps Canada ni pour que nous au attente sur America USA no c'est que pour maloter pour dîner au ce qu'il y a tué poco come ni a che tamasi pado ne mi tosse trodo per io funo per io fu ma si può rignon o
sa ki tu le te to ha komini ni to o ba mi kero te to ha komini porque te le a imeta ma si pado aga ma sa ti le porque nyo ni mi ni do o ba le que nyo ko dopo me qua li so si puno li so si te di le no per me qua li moshe fe moshe a chiro kichi no saro le akati si wera do joa que toda do so moshe do si wera do ne ba si ba pour Israël pour peda pour le pour Israël pour acclamer pour de corbamu pour le a owel le pour Israël pour acclamer le a hier clear ça le mola de ragani que bata ma si os non se pour le pour corpo ba qui o le lo do je que pas trop da je mets le poire gagner l'eau donc je que d'autres qui ont le à poire que lui da on y l'on arrive in heta a clear ça le mot là diso à que ma je diso que ma je lost chi de gescorba do ma ba je mis so chi lo do pour corpo me ma bi a me de se o le poile a here clear ça le mola do de ma fiba odo je que pas toda je me le poire gagner lo do le a poire du polo do je que dote qui o do que je poile a ma twe qui diso a que ma da do mola kelle le a poire que luda welo no penny a chugaro pour le buro baro molani hilo a clear sale mola a roni a compagno ma fio due u o le mi u da che da le che ro sale co Canada co America ni lo choba banu khole pa maharo puni me diso a wesi ko umu me diso a wesi de lo ko to a pu me ko pro pa chumu peda sa a kholo a khone do li so si te le pa me bi a many que sa yo ka toda pa ga ni lo pa weda I pa me bi pa me do pa me de kwa me ta le a kero a sa le ko Canada ko America dini pa me de kwa me le po fa sir pani bata ma fio ga sa yo ka toda pa lo pa me chomo le to lo mara non mi bani pa me de mata sura so le pa le a malo te a poni cresini ga sa yo ka toda pa a ka toda pa lo a ska ka tup ba ka toda chure do ka tot hoda ta da fodi ni le kero le ti kopu dopo de ba hude pa le a peu da le le e do ple le pa malote po sa di ni no ye fa terra de se aro de se a no ko te anita ka to kui ya nu chi fani pa America po an arke chumule a ke ni de le a ke ta churo le pa ple pa ma ke ta sura so le ple malote po sa sa ki ne me signa America ta sura so a constitution no koni a tu lo to loni a de me va ta signo ko pa do lo le ka ma ke ta sura so mi de mi mahama ta sura so a koni patele appelele a ni de to kuki ya nu chi fini sa ki no ko de me va sa ki po koplo pa chomodine a koni po ma ha ho poni a ho do du dine sa ki ke Joe Biden ni a tele a kem edo ma kero ta sona sole pa ple po mi malote dine ple po mi ma ha ho po
we do future mo le future ready le si made it Donald Trump you there ba so like he let Joe Biden do it si le pour le ama mukali ta ba ni le so like pour mieux de no à telle année là le ai do tell ko beaucoup de le ko ni le à Donald Trump ni mais pour là ana QAnon ni à quelle conspiracy theory à te me va ni va il fait à non QAnon ni ta fait pas ni per à que pour là à Donald Trump ni te me à que na ta fait pas ni ba que a we ko pour là à Donald Trump pour là qu'un conservative le faut la caro tui mia shika fait que ouais ni a classe a di faut pas que Democrat la plein maharo pour ça le modèle là dans ouais tani a ouais tani ni de pas dans l'histoire shiba de pas dans l'histoire shiba mais yani you could call le tui mi le caro so shika fait que pas dans l'histoire shiba you trouves trop dans l'histoire shiba mais à ouais ni l'histoire shiba de oba le supuba de ola konu puba dopo me qua le livro me a cero de chihu no a cero de chinui so palute di in dopo wa se je gek nya su di so su que to no su que to no qua le amata lo mu lo pado pada lo que ma alo toda ta so le su malo oni do hashre o de ki arredi I poadine sore pa ma per sa Jesu Christ a ta de me ba me a hupper da we a ta lo do lone pa le a sa re de pa le ta que tu re do ta si do patrulo a kuni yete YouTube channel ni le Daily Current News ni non quoi te me ba current news ba current news te me ba me Democrat news lo Daily Democrat news a wete que tora le poa que nyo go de que tora le poa que nyo a re go ba me a que tora le Democrat Party a re go a honi hashre o de ki hashre ta que so ni de ki de ba ple le poa loni fiu de we no pa fir pa ni mara le hupper a we no Democrat fir pa ni a te le me goed on we do que je si no te la hugia hume kime femme we do pa que nyoni o de bu hala chomo ta kani ri e fa ma se point de quoi mela ma fi pour ça de quoi mela ero mata sura solo ple ma fi pour ça unye parce que we do pas à quoi mela pour ma fi pour ça ni ça qui ero ni ba se ho chumo te a hebe a ho chumo te a sa ra ho awe ho Fad nini a uni di pio sudi. Pio sudi ma si po gignon, le gignon ko me. Do ne va tal ne va se le fumido, a khoni o le fumido pu. Mara pera fumido ko me marani. Sa che po gignon la goede Democrat, la fegnata vi de goede die lucht Democrat ni. Je te va filo lo, ta kania uni di pe yo sudi. Si cresegna. Ba nu le si ba ji pe yo le poipu. Si ba ji le si sans amour aro.
But your manama poor few couple ta sukwere over the susupuba. We don't feel led to look call Canada call America. We don't feel play love pour ma fille, pour la vie, ça va ça que te dire pas. À te riba, mais ta heure à fort. Donc, que moet niet figuurtie dat zo kero sa dile figuurtie bedoel niet la ene ata dat zo le su me sa me ja si ba chomo la que mata gele su ke ko Canada ni a ke Liberal Party no a wesi ata chuk modiso so Democrat lo we don't kwa ke ya chugro Bois me hen nu look au Canada, me que Canada petit pot pour me me que pour rame no. Donc me ne va COVID ou pour à Oregano, à me aller le ta lo kusu. T'as le pour à me toda belé no, pour que Paul no show up en ni, pour que me chou. We don't play le à terre wa le à le ta lo play le play le à wa seigneur ba. Ba no ko mata da fodinel. Passer le pané mais te pligue sa yoani. Domin mata sora sola que ma si poiri sa ba sa que te fini. De ba chomo le à edo te fi ta se bli non servi. Je t'ai su lolo no. Mutoni, si me chute par earth le padine, si que tu le su me cli. Donc ça y a c'est quoi que toda su. Que ça y a signor que bas su dîner. Non le n'y a que John Calvin à terre. Que ça y a mis aide au signor pour romuni à héros pour peur à. Non pour peur à l'heure, c'est le pas. Le fumer chute pour l'heure peur à l'heure dîner, si que tu le fumer cli. တတိတင်နာဟွေတော်နော်ဝဲတဲပကညောကလောနော်ခုဒနီတင်နာပလောဘာသာတမီနီနော်အဝဲခုထက်တဲတာတလဲဝဲဒုထောဒါလောနော်ရတဲတာခဲလခဲစင်းနီနော်တမိကနာလာခေါချီကတနီတတိတော်ဝဲတဲပါဒီလဲဝီတင်နော်ဒီလဲဝီတင်နော်ဝဲတဲဝဲတာလဲနော်တတဲ့တင်ညာယမီပါတဲတာပေါ်မှုတကနော်အဝဲ YouTube အမီလာ Daily Current News ဘာသာတော့တက်စော်တမီဝဲတာပကညောတက်စော်ပါကဲတာ Democrat တက်စော်တော့တမီဒိုကနာတက်စော်နီတိထီရပဖိုင်တာဒီဆိုတက်စော်အတိဖာပါဖလာဝဲတိုးလောနော်တလို့ရှက်ပြအားလပါနော်ဘလာနာတူပါနေတလို့တဲခုပါခိုးတနီနော်ရဲ့တို့တဲလို့လိုဝဲတာလာဝဲနီဝက်ကွယ်လာ Facebook မီလဲချီချီ BSF မနော် Okay ချီချီ BSF I'm so proud that you speak Korean language so fluently my name is Mumu A and Daily Korean News is a Korean news channel why because I am speaking in Korean when I recap the news that's make it Korean news, okay? So maybe your brain doesn't work. So let me tell you that. Second, you can't just pick the things that you disagree with and attack me. That is gross, disgusting, disrespectful. And are we not living in a democracy nation? People have the right to choose the government that they want. You can't force them, and I can't force them, no matter what we believe. We have to respect them. And you said my news is Democrat news. Did I force anyone to listen news? Did I persuade them with my opinion? Most of my news are international news and US news. I recap it. I get it from VOA, BBC, Al Jazeera news, major news channel. Even if you have different opinion or different political view, you should respect other people. You can't attack them personally. I'm sure you are an American, and you should know this better than me. I grew up in a country that ruled by dictator
We never have a chance to choose the government that we want. Now people are choosing the government that they like, they want. Some vote for Republican. Some vote for Democrat. I respect both of them. The reason I call people hypocrite are like you. Why? Because you pick up the Bible, you're looking for people that have political views that are different than you, and you start attacking them. That's make you a hypocrite. You think I don't know Bible? I know. But why would I use the Bible when talking about news or gossiping about someone like you? No matter which party you vote, we all know that all the political party, they have policy that against our belief. All of them. But people will choose the party that they think have policy that best for them, best for the majority. You can go and call them evil. You can go and call them Satan. You can go and read the Bible and gossip about them, attacking them. Ask all my viewers, did anyone support abortion? Did anyone do abortion? There's a lot of things more than abortion. You can't just use one thing attacking people. You can't just use one thing and forcing people to do what you want, what you like, or which party you vote. Let me tell you, I vote for a Democrat. My husband vote for Republican. We never fight. We never argue. We respect each other. That's what Americans should do. And you're not like that. Why? What's wrong with you? Attacking me personally? Say my channel is not Korean news? Say that Korean people will die because of me? What is that? It doesn't make any sense. Do you even follow my news? Do you even follow my page? All I'm doing is for my people. For the people that don't speak English or people that don't subscribe to the mainstream channel. Chichi BSF. First thing, learn to respect others, people, even though when they have different political views than you. Because in this world, we will never ever have people believe in one thing or have the same views. So instead of attacking each other, learn to respect each other's choice. Because you might view things in a different way, they view it in a different way. Instead of holding your Bibles and attacking people, pray for them. You don't need to show how good you are by saying you're Christian. And you don't need to judge other people based on which party they vote. I know a tons of people that did a lot of good things, have humble heart, and vote for political party that you don't like. We can always disagree, but we have to always respect each other. And what a shame you are an American, and I have to tell you this. And next time, if you want to attack someone, learn their name. And Daily Korean News is a Korean news because I am speaking in Korean language when I did the news. And third, fix your hair before you go online and shaming someone. By the way, I like the way you speak Korean, so thank you. Tabliko adelo no, hakukla way ni no, the mila patatikalo pelu ko adeva. The mila patatikadito wa tobuwa. Dopami hu paga takama kopula tatilo sode pani. Ko da tadita yalo, pagkatelo ta tobulo, no? Ko tani pagkaba pakelo ta. Arikino, pohete ote toya le ya awani message uno, kopula yitati los hode awetino. Kutani thuwetino. Pakelo tita. Yitahape ope toeda poaga yukoto a media, kopula I hit a parabwa dini not a gaba.
papa plata bu pin ye te basado pepe ope to da bwa de ga not ga no personally te ba awe ni mi da tale ye edu te ro tale ye te we da no kalwa de ga we no w ko ade no the blood ko de ta so na ki kle we da la to to di no basado พี่มีเวลาปนดูกันนะจ๊ะพูดเดี๋ยวตำรวจข้อนี้หมอเนาะปัวเลอเนาะอะก็ดูตาก็ดูก็ตอนนี้ไปมีแต่ไปติวแบบนี้เนาะแต่ไปติวเนาะเราแบบคู่ตานี้เนาะปกติไปติวเราเนาะ W ก็ได้เนาะที่มีว่าก็ไอ้ channel ล่าสุดนี้นะแต่พี่น่า subscribe เนาะเฮีย thumbs up ก็เราสิก็ comment นี่ตะกี้น่าไลค์ก็ได้ bye bye